Halo teman-teman, saat ini kita ada di channelnya Ashima Family. Kakak Ashima lagi main nih di taman. Ondel-ondel tadi udah lihat kok. Jangan lupa ya, subscribe. Yuk kita lihat yuk. Nah, gimana nih keseruan Ashima, Bilal dan teman-teman yang lainnya main rosotan. Waduh, siapa aja nih? Wow. Wow. Oh, Azra, Ashima sama siapa? Najula ya? Wah, joget lagi. Wow. Ondel-ondel joget di taman teman-teman. Waduh, dibuang. Joget, ondel-ondel. Bang, ngapain bang? Oh, abang nanam itu ya bang? Bang, abang ngapain? Nanam pohon ya? Ini nanam topeng teman-teman. Dadah. Dadah. Waduh, kenceng. Pak.